Segundo tema. Maestro, enséñanos a ser discípulos. Ichmaya. Ahkansa. Eston ekbet kekbah ahkambalo. Tile kap etema tush okeknaklesha. Danek ilkeesh. Bishtonesh hubeitak sutesh malo ahkambale. Discípulos. Leyash temao de cuya bish Jesús ek ahkansa. Ek maestro. Leti esikton up malo be. Up malo kusta. Behlai yanehkanik bishtonesh justahkamba malo be. Machenkak ahkambaloni kananeh kusta be ahkambaloni. Discípulos. Con esto, yash uikesh ospeshot shoko tile Biblia. Yashe Mateo 9:11. Vale, le fariseobo, le katuyila jobe, tuk atchita tu u ahkambalobo. Bish anila ahkambe sajeshe, kuhanal yetelek ampadanobo, beishan yetelek ebamakobo. Tiukapele Lucas 7:39. Le fariseo masht amail hanal Jesús. Tuyila lela katutukulta. Le maga. Waha juntul ahbobate. Heluna atik mash machik. Yetel bash kolelilela. Tumen juntul kolel kas ukustal. Utsoke Lucas 5. Utsoke Lucas capítulo 15 versículos 2. Tuyo la lela. Le fariseo yetelu ahkan besahilob le almahtano hop ututuchitiko tanu yalikop le maka kukamik eban winikop kuhanal shanyetelob yetele oshpeshok tsoke uikesha justek natkeshe tuk inilob kakushlah Cristo weyok okabe le judío bo yanshanu ahkan besahob yanu maestro sob vale de tiobe matan nu biskubao yete mako nanu na ato wayete mako hotzitak wayete mako jankeba no kushtalo vale Jesús tu kashtale mah kebanobo tu kashta tu natsuba yete han yete le mako pues ma ilano hachmalobo le mashok asu kushtalobo le mako mahach utstakobo u discípulos le tie judíos obo le tiobe kunat ko kache bish una ataleleyo le tile Antiguo Testamento kukankobe kensoke kubino bukanso vale u discípulos Jesús le tiobe kukambalo kutushtalo meya vale machupatkop u ahkam besahil discípulos o tahken kimko Mateh graduar Cristo kanskon tone tanehkamba ikilehkambale beishangenehkanso mutu buton gatuyalah Cristo chen tenu ahkambe sahi teje sukunzilesh lebediktoneshe discípulos son tu laklek vida kabetek chan uykeshut an Cristo kabetek nat kesh bashku kansik kabetek hekek shikin sansama kek uy bashku kansik tonesh tu mentoneshe u discípulos son helo koshnat ke hela yashe Cristo uk ankon kesh kebanon kesh asmakon kesh mahach natslondi kesh kama tia discípulos ukaple Cristo at kakushlakon be discípulos kapat con tu cel tu lakleh kushta kakamba na konestileti toneshe ta kenkin kone yanehkamba yanu kanskon ya bash anehkane koshk asikshan katuyala tilu discípulos Cristo ti capítulo 15 de San Juan tile versículo 4 tak 5 que actiobe atak mantats anup maba aestitem Hebisteni nup mymbam mantats taweteleshe uk abkunkulche matupahta luyichankil tuhunal wama unup mubam mantats diucheili beshantesh ma pahta lats aikesh ich
wama nup mabash mantats diteni. Cristo ukat kapat kon nup londileti. Kakambanakom, kakansanakom, vale, maakselkekba. Beishan justek ilkesh tilu discípulos, tile judíos obo. Letie discípulos yeiko mashu maestro. Letio que tu culto más u ahkambesa. Vale, Cristo mabeyi. Cristo yeik más u discípulos. Cristo man u kashle discípulos obo. Levetik. Koshk asek bishkiak Juan capítulo 15. Mateesh yei mileni. Tin yeyesh. Utiaka shikesh. Kats yabat ichob. Intata tzilkenusitesh tulaka bashkenak atesh ninkaba. Cristo tun yei milech. Cristo tan milom. Cristo katka sunakon u ahkan balom. Cristo matutzel kubatek tam. Cristo tiantek etele. Lebetik. Konesh muchekba. Konesh betkesh equipos. Waup iteshe. Pues sikpatesh itzilesh. Yashe, tu yash pregunta. Teche auge kanaatik kakamik de que Cristo tan milech utiala bet kaba ahkamba u discípulo u kabe bashop kukansik Jesús bashop kukansik tech leken shikech misa domingo kau ike kansa hobo tanakanik uyoshpe teche atzama batial akamba que na uyupala braja al diose tanakamba wachenta wik bahatsustak kuyala wachenta ala necha uybalo hatsustak beikop adlo pero matana kambali le mashku kambale que okutushikim kumantu pole kunatik kieme tu puksika kensohke ke kushkinsik weyok okabe con este patkesh ichil onesh ichil equipo Letie oshpek aschi heloba. Mutubutech. Le tema behlau. Tonesh u ahkan balon Cristo. Cristo le tilek ahkanza. Konesh kanik exut hump malo discípulo. Cristo que no yestom. Tuyala magzelkek pati. Inkabae rene ekia padre. Ahkink. Kuykek ba tula temao.